koliko je lušno sidom putovati. 600 km sam na redu v enem kosu, brez postanka. Nisem zmatran, počutim se, kot da mi doma sedel gledal tenis po televiziji. Vedno, ko potujem, ne sem vidiš tega sabo, to mi je maskota, ne sem full stvari, zdaj imam en gig, imam 3 kitare, kje smo jih kemiju valila, le to kemiju dal. In evo pa je to za nabav. Dobro, uglavnom veliko ima dobrih lastnosti, gledaj, to je, recimo, ti su mi kitari, čekaj, malo se evo je, to, uglavnom veliko odličnih lastnosti ima, eno pa slabo, to pa je da veliko prtljage gre not, preveč. Pol mi žena da naloži me čist do konca in, čekaj, orlice sem pozabil, Znači, gremo nazaj, imam čas, goriva pa dovolj, placa je dovolj, gremo. Kia, največ avta za vaš denar.